Me na CBM ne samu akwa Badwam TV Badwam Jumadi so na ye kai wo se siko sikatwa na ubedi o ba kudi ye frɛ na mze ye nya no phone na dum semuni o phone a yetimi etwa de no afa ye frɛ de na dum strange pa o ede na de no wotwa na no pa ya we wantwa na nra ye kan ya na wutwa ye woni mpa se ye be frɛ no phone na dum today another chance nso ho kwasi beba enti star 281 hash star 281 hash option A 4 twa na obedi na udi nso wadaroma ya bia homa na ndum phone no na etimi afro na etimi ahye ofofro nso nkran 1000 Ghana onye sika ketwa timi ani ma bebre wo mo adi kan didi bie pen na me de hye me store mu me koto me bade me ma me yare me de kohwe no like utie sa nsem we na hye wo nkran bebre nti no eye so omu dia basa for a purpose twa na obedi u twa 5 cedi na 10 cedi be 50 Ghana wanza machine afa Badwam mpode nipa na anima so tu twa ya bohu anada obi twa ya da na o twa na first time o twa ya say 10 Ghana or 20 Ghana 1000 kulem we so nya Ghana card bia da phone so momo number no so nti muntwa na mbedi star 281 hash option no 4 ya me Adom a chini fie se wonim se nkwa hia beba 8 to 9 Adom ya hwe enna ngoda no ma yenwum na health de utia eboye papa enne menya owura Napoleon Bedu our general manager ma Exodus group of companies. There's a new man doso. To hear any more has said, dear, I say, you know, no, I'll see if you're here, pa. Rabbi, do not pay watching. Maybe I will call you. More, allow my young share in your no more way, drama son. Okay. William in Chiama, Mitio phone, and Miami Papa, visionary or credit man. Okay. Reverend Owusu Benson. Okay. Do I want a case Exodus? Na ye can about herbal product etu yare ase chronic sicknesses etu ase na wa wo hwe edro we ye ka say moringa ni dandelion. Okay, then you talk about Exodus na moringa ni dandelion de wan ka say obeji atum say ade a aban papa na mepe doctor Bakwa ana any health practitioner bia na obi a onim ahaban mo beka say ebia dandelion enya de papa ana moringa enya de papa ena na ye jaye adwuma na ye because ade we eda hai efe yi na is package se wonya mienu wo fi bo ho ban papa if you say me hear research kakra about moringa no say a rich in nutrients and essential what helps to lower blood sugar, supports good health, improve digestion, boost energy, supports the immune system. And dandelion so no as a then liver health, improve digestion, antioxidants, reduce inflammatory, healthy bones, and then what lower blood pressure. Until you draw away the bad pressure there. A more right values of pressure here system lower your blood sugar, heart conditions nyina obia na tata obia sebe odantika kan wa bre e ka se bia okọ be na so hu two story building pan asema ba if you say nanti e dokwa anything say do we onoma e boa ni pa ko ni papa e ya chade bia o de ma obi ofi a sebe o tafa cha what na de papa mobile phones na nyama e cheche man kofo ye to e cheche kofo wo se ye jai because enkwa ho hia sisi akọ hospitals ankofo de da ho omo yare omo brebre but so onya be say e de mom a what your ma de papa because what to omo nkwa dem enti Exodus there ye can one of our products major products na Exodus moringa capsule and na Exodus dandelion capsule obia to me no okay and na dia background kra sisi ade ebo adwene ti ase so kra na ye Exodus breakfast for you. Okay. Exodus breakfast for you know a combination of all the things and a ginger, moringa, dandelion, and a brown rice. And the idea. Okay.
a very nutritious and very healthy for every family. Akwala we 6 months to me. Wow. Openyi to me abrewa to me obi biara sebiota frache ohia aduane bi a ebe boa na ne nipadua be fine kama no obetumi ano. Enti no me nua ba ade we de fie bia mu de wo so bi ne bi. Na we de ye papa nkasa wa ya de nkasa testimonies ayetiti wo ho no enya sem keto obu wo ho na sebe ebia nduo no ontumi nnom ana ebia ontumi ennom capsules enti obetumi eyusu we nanso open papa mu pa de amene beto nchia se eduro we no obefa anopa obenum we 2 danilom ni 2 moringa ni 2 okay onum wi a 1 hour echi ansa na wadidi oh okay na obedidi kura nso a obetumi anum Exodus breakfast for you ni bi teno anu so ye tea na ye ni koko oh it is koko it is senior Tom Brown tina okay Exodus for you breakfast there obia tina am ka koko na we a obi kura na say no obesa kakra bi po we it means ebe 7 for 10 wow obedi mu 10 times asa hey uhu ne sa no etupa ukosa pia untumi enno ebe se kwa obi ukosa bia be half say ma me ndi di ande o next one dey bade so money bi ebe se kwa eti e ka say Exodus we products in there enu ni we have more eba ene de ye time kakra bo say bi hu ewodwa so na we de ye de e wo shops nti no Exodus moringa ne dandelion ni nyina ye capsules mbato nyina ye capsules okay capsules ba ye ni nsuo de wo ho mbato da bi okay ti nsuo de na ne de oba ni koko no okay then no ye timi to no baako oh da bi a twin product okay won minye sure okọ shops mi kura mpo na say o pese o to baako mbema but say o pese bia o fight e bia problem bi wo system ni mu dia ene de obefa mienu no okay na me na me ka say me ni baako no tunchia say senya ya pack ni say 3 no ene na baako no be hia baako bia no ono ma e be take ni 1 month ansasa because 180 pieces ene wom of capsules no enti ono mienu we mienu anopa 1 hour echi ansana wadidi no bay na anopa ewia enumre na se owo ebia doctor de obi ato eduro bi so a se bi ontumi enjai a enje sani pakro no onum we ni wi a 1 hour echi no obetumi anum doctor do no ense hwe okay obi atumi no enye se obi a obi yare a ansana se bi wetumi anum eduro wi obi wo ho a ebia hwenye no obetumi anum na de ya ne se obi wo ho te ho hwe no ho fo se oye very healthy oye okay ahonde no wo ho nanso ebia no yare onim enti advisable se obefa bibi say na wanum na bo ho ban nkran because testimonies ayete no ebo adwene enti ase so na no ye obi frɛ o se na ne pressure ha ne papa enti for some time you be introduce you do we tire no ono me no beye 1 month na onko hospital enti na doctor ne kura ha no enti one day na doctor ne friend so ombomode nombra testimony abeka just 2 days ago say ni ba ko ne bo na me so me bo enti o se okọ ye na doctor say I didn't know about hospital. And I say, oh, and you be in jail, but a dropping away, and I say, and my men check or checking the person. It was okay. Into your kitchen and say, a dropping also no, you know, say Exodus, not say congratulations. Hear that from this. Or say, doctor, no congratulating on our J, you do and our J number. So be free. So no, so be Phoebe. Intimate me challenge you be out or fighting sugar diabetes, blood pressure. Obia ne na tata obia owo challenges or nanti kaka no abre heart conditions may introduce we man say ombomodia na onno non cause at least odi onnom 3 bottles for mama for 3 months okay obedi adanse ni bi ono so be free obeda mase kra because if papa no so no sense oye so fo nti no ono so ojana nan so pa obompaye make sure say ejowe ebetumi asante e ho effect no e na yenya de bia no wan kan be catch us say fa na ye benya bie wan kwa be catch us say wo so bomodian na tobi nanom onum a wo so wa betra tv so edi adanse ni bi okay baby bia e benya bi no tema o call little Georgia e na nana wachi wo benya bi okay takra de ni die pharmacy Carlos pharmacy Christ is the answer onu so benya bi Kumasi Freddy Mens Misty e na Colenac nso benya bi Accra o kan si drug lane
Keso Moa and a Tina Tet Herbal shop across the globe in Yaobenyebi. And Mankesim so Jeff Herbal. So we are now on Facebook. Okay. Handle near Exodus Group of Companies. Oko Honswa, Ubenyebi. But also here Chechemubi are now here be beer. If I don't know how so who bet me a friend number way 054444 4 near 4 quadruple 4 7033 Mrs. Subium 05444 7033 and I say 0244 162307 0244 162307 Ofrea time bia be free bia ya dampo a e beje so. Okay. Time breakfast there no. Nti ye din breakfast ana ye betimi e din ni ada. Oh okay, time bia obetimi edi. Eno ane say open say o keep you healthy. Time bia eduane. Obetimi edi na nopa ewie numre time bia but odi a fine because of the properties involved no. Onuma eye. Say sisuma ye biemu say wonomu a wana ansana say ubednuma edone eye twin moringa Exodus moringa capsule and Exodus dandelion capsule no ubednuma ubefa we mienu na wafa we nso mienu okay na wanom onuma 1 hour echi ansana wadidi ubeye na nopa ewia ni enumre okay na onumedo no so bomode na hwe wodidi mu yie yes so we are not sade nam na no na atefo okay we hwe wodidi mu yie kama na wo ye ne sa 3 months na ubedi adanse a wankasa kwa beye woma okay some number ni bi 0244 162307 0244 162307 and 054444 7033 05 quadruple 4 no ye anan kwa 7033 ofrea ye beje oso da se papa ora bedu na wote no enkan no nti Exodus group of companies moringa ene dandelion and wonde ayedri kama ti wo de okọ internet na so wa google ne hwe eso mfa so wo se be ya wo so ba beje wodi ye nkomra ne ba e beto so